o hand sanitizer. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Isang mahalagang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Dinanggay ti Agsapa. Karonda intayon manggigan iti duwang partner ti kinapilyo dito'y laing RPN DZRL 639 kHz Radyo Ronda. Papagsasalitaan, digiti na dumaduma, pakasalitaan ti aglawlaw. Iti oras ti alas 7:30, ingganat alas 9 ti bigat. Manipod Lunes, ingganat Biyernes. Makadkadwa tayo ni ka-partner Jefferson Narciso ken ka-partner Glorina Flor Bayudan dito'y laing RPN DZRL. Anya pa ilang rorayon nyo karonda, agdeng ngegen. Dinanggay ti Agsapa. Yes, na imbag nga bigat tayo aming mga karonda ng nangruna kadigitay agdama iti dengeg na itaken madama iti buyan iti Facebook Live iti 639 kHz iti Facebook page mi iti RPN ken da kami iti papagayam yu Glorina Flor Bayudan ken iti partner ko ani Jefferson Narciso para iti Dinanggay ti Agsapa. Manen kablaawan da kayo sa Dino Manapaset ti Ilocos Norte. Wen, naimbag nga bigat mo met partner kasama tayo nga dito agbuybuya kada tayo ken dumdumngeg kada tayo dito radyo da partner aya. Ada tayo manen iti aldaw iti Miyerkules aya nakalalistot aldaw kaano la iti Lunes partner aya may katluman gayam nga aldawen aya August 19 2020 gagayem ken kabsat medyo na late at tinanumuti biyang iyo itatabasit gagayem ken kabsat pero itultuloy tela tayo tinti pa nagdidinanggay itatanga aldaw aya isung tapno meta makablaawan da kayo apo gagayem ken kabsat ket ag-text kayo iti numero mi aya iti 0966-1674337 kasama ten ti numero ti partner ko 0917-4894292 gagayem ken kakabsat no yung kaso ada concerns yo textan da kam lang tawagan or tawagan da kami gagayem ken kabsat no smart kay med iti smart me 0961-4343660 aya dita gagayem ken kabsat tapno iti kastaket makablaawan da kayo ken makipagdinlanggay kayo kada kami ti kay babain tawo met ti babain mi aya. Okay, alang arod gagayem ken kabsat itultuloy ti tenti pa nagdidinlanggay itatanga oras ngem sakbay ti kastaket intay man pala ang iti power interruption notice nga ibasad ni partner ko. Itangal daw gagayem ken kakabsat August 19, 2020 nag-start at tay 7:30 AM to 6 o'clock PM deti gagayem ken kakabsat 10 hours and 30 minutes digiti areas nga affected iti iliti Bacara barangay Pasngal ken Kadaratan ken iti met iliti Pasukin barangay Naglikwan Puyupuyan Poblacion 4 Binsang ken Sitio Bungro of Barangay Pragata. Cause of interruption, relocation of poles affected by the DPWH road widening project. Ken paramit into no bigat gagayem ken kakabsat August 20, 2020 Thursday from 7:30 AM to 8 o'clock AM 30 minutes laeng ken 5:30 PM to 6 o'clock PM 30 minutes switching laeng dete gagayem ken kakabsat areas affected Sarat, Sitio Patad of Barangay 7, San Nicolas, iti iliti San Nicolas gagayem ken kakabsat Barangay 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ken sumagmamano aparte ti barangay 2, 3, 13, 14, ken 15. Iti met iliti Paway, Sitio Surungot of Barangay Suba, establishments San Nicolas Municipal Hall, San Nicolas RHU, Black Nazarene Hospital, San Nicolas National High School Main, Bingao Campus, San Nicolas Public Market, DPWH District 2, Benby Corporation, Passion Barangay Elementary School, Barabar School, and San Nicolas Water District Pumping Station. Cause of interruption, relocation of poles affected by the DPWH road widening. Kinumet in kaso gagayem ken kakabsat nga ada iti concerns yo regarding kadeti nga power interruption notice. Kontaken laing digiti nga 24 hours hotline da. Itimet Globe 0917-800-4632. Ken itimet Smart 0920-959-4632. Ken itimet Landline 600-4632. Numan in kaso nga ada aberya gagayem ken kakabsat saan yung liplipatan nga kontaken digiti nga numero. Iti ka na yung ipagunam-gunam kanyayo gagayem ken kakabsat saan yung liplipatan ti agpondo ken ag-charge sa kita cellphone siyo tanuman in kaso nga ada iti urgent nga mapaspasamak ready di ngamin partner. Gusto ko ng partner isong masapol nangaro na kadigit pagalan danong da partner ket ti kuryente ti pump pump patawag di partner pump partner ket deti manual no ko nga maala ti kuluk ti pump deti one DJ pump partner ya. Okay, kastamiten partner, iti no pagsasalitan digiti face shield, face shield, face mask. Iti GSIS partner will be implementing the no face mask, no face shield, no entry policy starting today, August 19, 2020. Iso nga digiti mapanti GSIS, mapanti digiti mapanti GSIS, masapul nga agusar kayo iti face mask plus face shield tapnon iti kastaket makastrek kayo iti GSIS. Gagayem ken kakapsat. Ken data iti updates. Amin mat nga establishments partner ken implemented detan ken na-internalize deta nga policy. Even lawag at partner even talaga. Lawag partner. Na-stricto itang partner iti naduma-duma nga hensyan. Tapno niti kasta maprotektaran iti tumunggal may sa gagayem ken kakabsat. Narigat ti agsaksakit pa di digiti nga pampanawunan partner. Talaga nakarigrigat tagsakit at taligit ng panawon. Dita ospital agpa-check upon idi malagip mo idi masakitak mo basay. Diti igor-igor mo ita. Ahan kasi ada iti anam, ada iti sakitan tang anam. Isu dizay partner isung nakarigrigat tagsakit tata diretso baka kuhubid mo dati saksakitanan isung kitkitan tayo dati giti basit apo gagayamin kap sa tamang tikas taket amu tayo ti pagluglugaran tayo basitan ken iti update ti Comelec anong partner okay Comelec working on guideline for the conduct of SK special election. Commission on Elections, Comelec, is currently working on the guideline or resolution for the conduct of Sangguniang Kabataan SK Special Elections to fill up vacant positions. On a letter dated August 11, that is Tuesday last week, Comelec said that their election records and statistics department has already been working on determining the number of unfilled positions in the SK during the 2018 barangay and Sangguniang Kabataan elections, while their Finance Services Department is preparing a cost estimate on the conduct of special elections. According to Comelec, both data will influence their action regarding the subject. We shall coordinate with the Department of the Interior and Local Government, DLLG, to discuss matters pertaining to filling up the vacant SK positions, Comelec added. The commission also advised all concerned to kindly
wait for the release of the resolution or guidelines from them and or the DILG pertaining to the matter. The said letter was made in response to the NYC Resolution Number 04 Series of 2020 entitled A Resolution Urging the Commission on Elections to promulgate the guidelines in the conduct of special elections to fill up vacancies in the Sangguniang Kabataan SK to Section 19 of Republic Act 10742 of the SK Reform Act of 2015, which was promulgated on February 28, 2020. Aya kita ti update met iti COMELEC aya kadito SK elections. Aya Ken itimet na pintas nga damag partner manipod pa ilaing ti Provincial Government of Ilocos Norte may samanen iti nakarecover iti sakit may naik pa lang ti COVID-19 partner. Nagasat dahito ni INC 31 discharged and recovered yesterday. Iso nga ikarkararagan tila tadigiti gagayem ken kakabsat tapno niti kasta aliso lang na umimba. Ken kasamit ten awan ko maitag pas positiven aya. Kit kinante bas diti safety protocols na kun natin arod aya. Tapno niti kasta ket mapakaamuan tayo latta. Anyway, gagayem ken kakabsat intay mga rodinggen digiti umunang sonata itang bigat. We will be right back. Been 2 years, our memories are blurred. Haven't heard your voice, no, not a word. But still they talk about the things we were. They talk about us, but I don't know the things that you have heard. She's dancing on your feet with our song on repeat. She painted every wall of us. She's taken off her clothes in the bed you kept me warm. Heard she's everything I never was. No, I'm not her, no, never will, never gonna move like her. Move like I'm not her, no, never will, never gonna look like her. Be like I'm not her. I'm not her. At least that's what I've heard. Me, myself, just stumbled under glue. The thing I thought was missing wasn't you. And now I'm no longer scared to meet the night. I'm doing alright. Me, myself, we started something new. She's dancing on your feet with our song on repeat. She painted every wall of us. She's taken off her clothes in the bed you kept me warm. Heard she's everything I never was. No, I'm not her, no, never will, never gonna move like her. Move like I'm not her, no, never will, never gonna look like her. Be like I'm not her. I'm not her.
When I think of all the years I wanna be with you, wake up every morning with you in my bed. That's precisely what I plan to do. And you know one of these days, when I get my money right, buy you everything and show you all the finer things in life. We'll forever be in love, so there ain't no need to rush. But one day I won't be able to ask you loud enough. I'll say, will you marry me? I swear that I will mean it. I say, will you marry me? Sing it. Oh yeah. How many girls in the world can make me feel like this? Baby, I don't never plan to find out. The more I look, the more I find the reasons why you're the love of my life. You know one of these days, when I get my money right, buy you everything and show you all the finer things in life. We'll forever be in love, so there ain't no need to rush. But one day I won't be able to ask you loud enough. I'll say, will you marry me? I swear that I will mean it. I say, will you marry me? And if I lost everything in my heart, it means nothing, 'cause I have you. Girl, I have you. To get right down on bended knee, nothing else would ever be better, better. That day when I'll say, will you marry me? I swear that I will mean it. I say, will you marry me? I'll say, will you marry me? I swear that I will mean it. I say, will you marry me? Got me singing, got me singing. Won't you marry me, baby? 105 is the number that comes to my head when I think of all the years I wanna be with you. Wake up every morning with you in my bed. That's precisely what I plan to do. Yeah. Do you love the rain? Does it make you dance when you're drunk with your friends at a party? What's your favorite song? Does it make you smile? Do you think of me? When you close your eyes, tell me, what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweet heart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. Do you miss the road that you grew up on? Did you get your middle name from your grandma? When you think about you forever now, do you think of me? When you close your eyes, tell me, what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweet heart
I'm going under, and this time I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and this time I feel there's no one to turn to. This all and nothing way of loving, got me sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your soul till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. To let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. Yes, iti panagsubli, iti Dinanggay, ti Agsapa. Manipod met Comelec gagayem ken kakabsat. Voter registration will resume on September 1. Comelec will resume voter registration on September 1, 2020 nationwide, except in areas under ECQ or MECQ. Registration is from Tuesdays to Saturdays, including holidays, 8 a.m. to 3 o'clock p.m. at the office of the election officer. No face mask and shield, no registration. Express lane PWD, senior citizens, pregnant women. De tagagayem ken kakabsat, ti mai-prioritize no kwa, di ngamin partner. Gusto to ko ng partner. Ken iba sa taman partner, dito yung nakaim-importante nga damag para kadigiti estudyante ken naganak nga saan nga naituloy iti panagbasa da. Yes, partner. Hello, okay. Iti saan nga naituloy iti panagbasa da partner. Dito makunkunang ALS when alternative learning system partner.
pinaka-importante dito yung announcement gapota dito kita isuruan ken pagpaadal kadagiti ubing nga saan nga naituloy ti panagbasa da ya. Alternative learning system, lifelong learning dito ay gagayam ken kabsat di mo kadi diyo kadi nilipas elementarya wenno junior high school yo kayat mo wenno kayat yo kadi amalpas elementarya wenno junior high school agpailista iti als ket agadal a libre dito ket libre gagayem ken kabsa para kadigiti naganak dumngeg kayo sagana yo dito ballpen yo ken pagsuratan nyo ta isurat yo iti number dito mestra ken kastapayen wenno awan ti masarakan nyo cellphone latan wenno anat pa kaisuratan nyo okay. Programa dito iti as gagayem ken kabsat Basic Literacy Program or BLP kadigiti agkalikagum nga makabasa ken makasurat. Accreditation and Equivalency A&E mairanta para kadigiti mayat nga makaturpos iti elementarya para agtawen 13 agpangato ken junior high school para agtawen 16 agpangato. Education and Skills Training pasuro nga agbake, agluto ken agwelding ket makaala iti iti NC2. Anya iti itugot no agpalista denggen yun apo. F138 when report card. Birth certificate ti ubing ang iyan rolyo. Ken valid ID. Okay, dito ket libre apagadalan dumano iti barangay Intay Gundawayan. Aya ken tia ALS wenno alternative learning system lifelong learning awisen da kayo apo nga agpalista mapanlaeng iti City of Batak Learning Center number 1 S Valdez City of Batak ya wenno tawagan laeng dayto yung numero ti ALS mobile number teacher okay dito yun isagana iti cellphone nyo pangtawagan yun ken isurat yun aya. Tinagan na dito mestra ket ni Ma'am Diane Mary L. Bayudan. Okay? Tinomero na 0915-43-50763. Ulitek, gagayem ken kabsat. 0915-43-50763. Ken itimay sa nga number na ket 0961 331-7787. Ulitek, smart siguro ito 0961-331-7787. Ini-slow down ko, tapno niti kastaget maisurat yung nalaing kendi kay agal alisto. Okay? So, data ti also an alternative learning system. Alright, numaning kaso gagayem ken kakabsat nga saan yung nga nangigan dito yung basa ti partner ko ken numiting kaso gagayem ken kakabsat nga saan yung nga nangigan dito yung basa ti partner ko bisitaan laeng dito Facebook page dito RPN gagayem ken kakabsat i-fast forward yo tapno nang mangigan yo dili numero nga naka-indicate. Okay, gagayem ken kakabsat itutuloy tayo panag-dinanggay. Idatang oras aya orinak lang hanagkwa Nagsaiddag ko ng partner. Ken itimet kabuuan na bilang ti kaso ti COVID-19 ti pagilya na Pilipinas gagayem ken kakabsat manipud paylaing Department of Health Philippines as of 4 p.m. yesterday, August 18, 2020, the Department of Health reports the total number of COVID-19 cases at 169,213. A total of 4,836 confirmed cases are reported based on the total tests done by 84 out of 105 current operational labs. Department of Health likewise announces 181 recoveries. This brings the total number of recoveries to 112,861. Deta gagayem ken kakabsat umadadong lata ti bilang ti kaso ti COVID-19 dito pagilya na Pilipinas iso nga diti nasken nga nga adal tayo mainaig paylaing diti safety protocols nga inyat nagtinaduma-dumang ehensya
ket suruten tay lata. Narigat no aglabsing ka partner nga deti no matakwatan da ka adda ka dita igita highwing on face mask mo. Dakkel apo ti multana. Ti facial kita pa itipan nakaanana di ba partner ngem urayan ti deta nga anano anya met ti makuna wenno anya met iti pakai ano tawag ni Jen? Multana met awan facial na ya. Okay, Timet Bangko Sentral ng Pilipinas partner aya. Yes, partner. BSP Advisory aya pinaalahanan ng BSP ng publiko na iwasan, ibabad o wisikan ang salaping papel at barya ng tubig at sabong panlaba, alcohol, bleach at iba pang kemikal. Ang pamamarang ito ay tinuturing na act of na ano ito? Okay, ang pamamarang ito ay tinuturing na acts of mutilation or destruction of Philippine currency. Kwarta kami dito partner. Yes, partner. At may kalakip na kaparusahan alinsunod sa provision ng PD number 247 para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Kailangan gawin ang proper hygiene at ituring na pera na katulad ng ibang mga bagay na lagi nahawakan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at pag-iwas sa paghawak ng muka pagkatapos sumawak ng pera. When partner, adaming tinakitak na minsan ay di store. Inalkoholan da di kwartang nagapo di store. Yes, partner From kalit alcohol ijiwart store. Kunakmet, api nga alcohol na di jikat di pa mo ag-pupas di kwati anan. Digiti papel partner. 1,000 cash day. Partner tingaming madamdamag ini-isip yung panag-isip Ilocos Norte. Digiti kanupay. Ngam damag ko lang gagayem ken damag lang. Damag lang deti nang nangagak lang met. Saan ko nga deti i-verify kanya yung nga it is possibly there is a certain possibility nga ada pa nakakontaminate na. Okay, alang arod. Na partner may sa kanupay yung pakalaan ti COVID DJ kwarta nga tinigay-gaman tinaduma-duma mga tao. Kung naamot ka DJ, no after kalakit di nga makaigam ka DJ ng kwarta, agbugo ka, ag-alcohol ka, siguro maisalakan ka lata ka DJ. Not necessarily nga al-alcohol lang, bugbugwam, kasi gagayem ken kakabsat, agtintinak lata deti kwarta tayo, agtintinak, mapasuplyan, DJ suplina, iso tigatang mo, kasjay. Iso nga, iso deti ko na namot partner nga hahanteng ikanti chemical resist spray yan. Alang arot partner ituloy tayo tangap sa salita intento na madamdam matin tamang lang alawatin dito mesa nga report manipot ti makadkadwa tayo ay ti Sir Ronald Domingo. RPN Radyo Ronda Live Report. Okay, Sir Ronald, please go ahead. Yes, good morning Jeff and Glo. In Patalged ni Police Captain Eduardo Santos, hepe ti PNP iti iliti pagudpod Ilocos Norte nga naiget iti pannakamonitor kadagiti sumsumrek iti Ilocos Norte nga dagitoy ket agapo iti umamyanan apaset ti Pagilian kas kumay ti Cagayan, Isabela ken dadumapay nga probinsya. Segon ken ti hepe kas adda nga panang sursurod da detoy health protocol second pa ka detoy agdama nga problema iti sang kalubungan nga COVID-19 kaya nakasamiten na pang surot da kadetoy naiget akalikagom ni Governor Macho Marcos Manotok nga makita nga naimbag dagiti sumsumrek iti probinsya nga Ilocos Norte nang runa kadagiti adda iti umamyanan apaset ti Pagilian kunati hepe nga dagiti sumsumrek nga awan dagiti nasisita nga aramiden da dito Ilocos Norte kaya tahaandang paspaspeken do diket dilaeng digitay agay deliver kadagiti makmakan kaya nakasamiten dagiti adda iti nasisita garantayin na dito Ilocos Norte kas kumakadagiti mo may agpaagas kaya nakasamiten kunana numampay haan nakas iti border iti iliti Badok Ilocos Norte ti kaado dagiti sumsumreka iti iliti pakudpod nga gapo iti Region 2 ket
adang igetanda wenno nakaigiget detoy ipat patong palda apan monitor kadagiti sumsumrek iti probinsyang Ilocos Norte. Kunana nga 24 oras nga adda dagitay nakabantay nga kameng ti PNP iti nadakamat a lugar kasamet iti paset ti Santa Praxedes Cagayan ket adamet digiti otoridad iti nadakamat nga probinsya nga digitoy ket kapinuligda signan pelaeng iti pannakamonitor kadagiti sumsumrek kadagiti nagkadwa nga probinsya. Damag manibridjay pagudpo di Ilocos Norte. Para iti RPN DCRL Radyo Ronda Batak, Radyo Ronda Patrol, Ronald Domingo reporting. RPN Radyo Ronda Live Report. Okay. Thank you Sir Ronald kadetang damag manipod ken ni Sir Ronald Domingo May nakasaysaya at ken naka-friendly nga may isang veteranong announcer ti RPN. At madi-madiman ti anata yon. Computer tayon partner hang play dito anata yo Okay. Anyway, gagayem ken kabsat. ituloy ta DJ sa free time ta partner about ti fish ay ti kwarta. Nga isumot lang ket diti nangagak DJ partner aw mot ket diti i-confirm ta nga usus to talaga. Winata di na minsan ito nakita klaeng inas alcohol na ket di ba ag medyo agkupas wen ag sabali no katikwa DJ kwarta. Yes partner. Isung deta ti hindi kitan pay apo tapno iti kasta ket. Diti partner amom diti pagisirpitan digiti underwear diretso partner nga tip na kaitan isupay pagisabitan da sada alkoholan nga sagay sa DJ papel nga kwarta bago man nabasa lang ko nam tayo sabit da talaga insanitize da amin partner alang aroy dagagayem ken kabsat intay pay alawaten iti may sapay nga damag manipod met ti station manager tayo ani Sir Rodrigo Roda sa dyan. RPN Radyo Ronda Live Report. Okay, Sir Rod, please go ahead. Maragsakan ni Mayor Crisantenteng Garcia iti Burgos Ilocos Norte kapupalayang iti kawampay pulos iti nagbalin nga biktima ti COVID-19 ti Burgos Ilocos Norte. Una na nga may konsiderar nga bendisyon ni Apo Diyos agsipod tawampay uray maysa nga taga Burgos tinagsagaba tinadakamat a sakit. Datoy ket gapo pala ing met tinaiget nga panang susurot da kadagiti health protocols panagdaldalos ken karaman meten iti panang surot kadagiti panagusar ti face mask ken social distancing. Noong panukasta kinagtultuloy iti panawagan ni Mayor Garcia kadagiti taga Burgos nga itultuloy darata iti na ugalianen nga aramid da tapno malapdan ti sakit nga COVID-19 kadagiti kakailan na. Mayor Presidente Garcia ti Burgos. Apo Mayor nakagasgasat kesa ti Burgos tawampay oray mesa dati taga Burgos nga nagpositibo ti COVID-19. So alamat ti aramidan yung preventive measures iti sir. Mga po kahit kablawan iti na imbagal daw ti amin. Ket gapo kadagitoy nasaludsod mo rod nga awapay iti positive iti Burgos. Siguro gapo iti disiplina lagi iti apo nga kaluwaran tayo. Then kangunaan na iti blessing nga po Diyos kada tayo lagi nga Burgos. Ket tikunagan ti kangunaan nga agas iti COVID ket disiplina. Ket no mabalin surutin tayo iti protocol tapno na may tayo tayo matang na dito'y na problema tayo iti sa alubungan. Kay rigat na tatapog at ipaspasarin tayo at hahanlain na ito COVID-19 o di kat pa iti panagdaw ti ekonomiya iti pero nga lupo. At pairamanan iti Pilipinas, iti ili tayo nga Burgos po. So, kompleto matbagat ay quarantine facilities tayo dito sir, bagat ay agaw-awit nga kalugaran tayo from other place. Well, at damat na po nga maamok na medyo nakurkurang tungatan sa dito panagsangkot manan iti at ado nga kalugaran tayo nagabuit sa sabali nga lugar ket ada diti madamang ipasagsagana tayo apo dating training center tayo madama iti panakadalos na panakay-prepare na iti mga kasapulan iti
iti ulit dito nga isolation area. So, kasalukat ka to, sir, dagitay LSI tayo pa. Ano, dito itaptang illegal man na po, bale, dito pinirma at illegal man, that ganda ni isang apulo. So, itay bigat at simangpet nga natalji po sa border itaptahan nga from dito OFW po. That simangpet itaptay at iti isolation area. Yan dapat simangpet na digitay nagtumapet pong LSI tayo. Kat wala pati ko natin natanay lang pa nakaawat digitay kalugaran tayo. Then kastamat na masurot digitay talaga ang protocol. Dagitoy kasanomat supportar di LGU kadagitoy nagsupli wano at kadagitoy quarantine, sir. Soro di munisipyo wano at ti counterpart dagitay may quarantine. Lakit kinagpisa na po at digitay may tultulong di munisipyo ngam hang 100% but kati nga dito nakanan-mated me ngam dapo iti pa nakaawat digitay kalugaran tayo po may damat balunan digitay kakapagyanda nakapsag daw no narangkat tatangda lakit pamuyo mo lakit no datay di nagisaganan at papadalataan min ang episoda kami kapila digitay talaga kaya dapat niya itaraon tigdat ka digitay pamisyada po. Itaylay kalabisa po nagamuwa kami iti DepEd Ilocos Norte dede radio broadcasting instructural kat kan kasama na po nga nang hire tayo kadigiti graduate teacher nga unemployed na tumulong kadigiti teachers tayo nga mangmonitor na tayo. Nadyan ni Mayor Crisante Enteng Garcia, iti iliti Burgos Ilocos Norte, may naigpalayang kadagitoy araramidan met ti LGU, inaigpalayang kadagitoy problema iti sangkalubungan nga coronavirus no COVID-19. Damag na daw jay Burgos Ilocos Norte para iti RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Rod Sadjan reporting. RPN Radyo Ronda Live Report. Okay, thank you Sir Rod. Kadita nga damag. Aya manipod sa Burgos. Wow, awanti anada talaga partner. Aya ti positive da. Aya ngimji banggi diba da partner di banggiwen. Isu nga wow ang Burgos naman talaga. Aya ituloy ta nga ro din partner di kwarta. Manen. Kit na isang it na then then may samisang kang isang rice. Ken dating amin pa partner. Kuna na ito, hindi dapat labhan ang salapi kuna na. At dami di makikita pa partner nga di kita no aglabangan mi di duma handa check up ang tibulsa ay kay ayok taglabanoan na. Di ba no at kwarta may washing machine kat apo tunuin ka agisal lapayan ka ano nga tatagta bukbukol ko namto kwarta gayang partner nga nakababasan. Doon ang isab-isab itay no kadigamin partner ti ko ma 1,000 ti maalam di nagtibulsa kasi. Talaga ko mga intended Uwan, di ba? Ore malabaamon ko na day papudot mo, okay? Hindi dapat ibabad sa chemical ang salapit ko natang ordin partner dito is sprayan dati alcohol kasi dito COVID-19. Gagayim kin kabsat. Saan tayo apo nga mabalin nga is sprayan ti any nga kind of chemical lang nang runa iti alcohol dito kwarta. No daduma pa partner ngamin ket alcohol ta sigam ti kwarta alcohol ta igaman ti tumala ti kwarta ninte kumatang aya isung DJ kwarta santel alkoholanan apo aya ta kwarta nga rod kay syempre hamot nga kaslang ima deta nga pagpaikat ti germs hindi ket ti no inispray ta kwartan maikat di pintanan. Right after nga pa nangigong tayo, ano pa nagbayad tayo. Magdala ka, di makita mag-report tayo. Correct. Gusto to ko na mo. Padoble, ang sanitizer. At dimot mo, no sino tinangigigom ka, di gajay nga kwarta. Gusto to ko na. Ken kastamit and partner, pakaamuta man kanyada iti guide, iti wearing of face shields.
Taado pa ilain, digiti saan nga makaammo, no kasunod pa nang usar iti face shields. Aya, iti kalman habang on the way nakagawid partner, adaman iti nakita kon, nga nakangato di face shield na. Isumanin. Nga kaslag welding tilanganan partner, iso nga, ipakaamuta man labas it dayto itapnon iti kastaket, mapakaamuan danoan niya talaga iti usto nga panagusar iti face shield dapat iti kunata part ng adat likod ti face shield na no aping adat palikod naka face mask met ti sango bakit amuna nga puta naka face mask ti sango jin likod ti ma face shield danen aya iso siguro amuna nga safe partner one hamang nga back shield deta no di ket face shield at dapat ti nakakatawa nga nakita partner gapot kano ta face mask masapul ka no buo nga rupa iti ma face maskan. Ay won nakita mo deta. Di Facebook laga ka di partner. Dapat ka no, dapat ka no tiawag tayo ka no nose and mouth mask ka no. Ta nose and mouth ka no malaman ana. Tano kanumot ka no face mask partner the whole face. Whole face will be covered. Saan met gagayem ken kakabsat English kaya si Bayda ko. Napuo ni ngaminan. Anyway, gagayem ken kakabsat intay mga rdinggen digiti sumagmamano nga pamalagip manipod technical studio. We will be right back. Tinatawagan ang mga COVID-19 survivors. Kung ikaw ay gumaling mula sa COVID-19 at may edad na 18 hanggang 65 years old, may timbang na hindi bababa sa 50 kilos, maaari kang makapagligtas ng buhay sa pamamagitan ng pagdodonate ng inyong dugo. Para sa mga katanungan, tumawag lamang sa 0998-582-1944 o sa 0998-582-1377. Donate na at magligtas ng buhay ng kapwa Pilipino. Isang mensahe mula sa KBP, Kaya Natin Movement for Good Governance and Ethical Leadership, St. Luke's Medical Center at nang himpilang ito. Sa patuloy na pagkalat ng COVID-19, narito ang ilang impormasyon tungkol sa social distancing. Sa community quarantine, nililimitahan ang paggalaw ng mga tao. Ganito rin ang sitwasyon sa sektor ng transportasyon, subalit patuloy ang biyahe ng cargo at delivery. Ipinagbabawal naman ang pagtitipon-tipon sa isang lugar. Suspendido rin ang klase at ibang aktibidad sa loob ng isang buwan. Ipinapatupad din ang flexible working hours sa mga ahensya ng gobyerno at hinihimok din ang mga pribadong kumpanya na gawin din ito. Sa panahong ito, hinihikayat ang lahat na panatilihin ang layong 1 metro o 1 dipa mula sa mga tao sa inyong paligid. Labanan ang virus, pigilan ang pagkalat, puksain ang COVID-19. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Problemang pangkalusugan may humadlang, pamahalaan ito'y gagawa ng paraan para mag-aaral na Pilipinoy sa edukasyon walang maiiwan. The future will not wait and we don't want our children to wait and be left behind. Ligtas na proseso para sa pag-aaral ng kabataang Pilipino. Kung hindi pwede sa online, pwede sa cellphone. Kung wala talaga, we are producing also learning modules. It will be a relay of materials. Solusyon ang ihahain upang mga leksyon sa paaralan ay patuloy na matutunan sa loob ng tahanan. We are negotiating with the two telcos na ililibre nila yung paggamit ng kanilang facilities. Kasiguruhang edukasyon ay hindi maiisang tabi habang tayo'y nasa gitna ng laban na sugpuin ng COVID-19. The emphasis that we are placing on these alternative technologies, they can continue learning. Isang public service announcement mula sa PCOO, KBP at ng himpilang ito. Ang sarap-sarap, nakaka-relax, bawat higop, dala ay lasa. Alam nyo ba na hindi basta-basta ang trabaho ko bilang isang regional director, broadcaster. Ginagamit ko bilang isang stress reliever ang Mex-10 Coffee. Di ako napapagod kahit ano ang oras at anong layo ng binibiyahe ko. Ito yung kape na nakakaalis ng pagod at saka gamot pa. Kape na kaya kang ipaglaban. Mex-10 Herbal Coffee. Ako po si Vance Lamba, Regional Director ng Davao Region. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Doc F Mixed and Coffee. Doc F, a Doc Alternativo Formula. Doc F, a Doc Alternativo Formula. Sa 2 sachet ng Doc F Mixed and Coffee mo, may chance ka nang maging milyonaryo. Ihulog ang iyong entry sa mga Dropbox na makikita sa lahat ng Doc Alternativo, the Big C branches, malls, and grocery stores nationwide. Ang Doc F Mixed and Coffee ay nasa Shopee at Lazada na. Cash on delivery. Wow, nagpintas data uniform mo, partner.
Pinaramit ko dahito school uniform ko partner iti Mr. Positive Printing Services saan laday ta partner isuda pa iti ng print kadig iti napintas a corporate uniform damanang ko kentay organizational shirts damamang ko agdait da pay partner ti sports uniform ti anyaman na disenyo karaman face mask ken nalaklaka nguso sa ren dagiti tricycle drivers. Wow! Kompleto gayang partner! When partner ken nalalaing dagiti para dait ken para print da. Pakasarakan ti Mr. Positive Printing Services partner. Masarakan iti Nalupta Building, Barangay 7, Kaunayan City of Batac, Ilocos Norte sa Pulen Laing ni Mr. Mark Cesar Torres when tumawag iti 0935-727-7623 ken 0920-278-0576. Think Positive, agturungan iti Mr. Positive Printing Services. Sa lakniban, ken pasantaken ti aglawlaw. Agibeleng kadagiti umno a pagbasuraan. Saan nga agpur ken agmula iti kay kayo. Dapno agtalinaed anarimat ti aglawlaw. Mensahe dandanon kada kayo ti Keisha Prime Sand and Gravel Aggregates Incorporated. Your partner in building the future. Dinanggay ti Agsapa. Karonda intayon manggigan iti duangag partner ti kinapilyo ditoy laing RPN DZRL 639 kHz Radio Ronda. Papagsasaritaan, digiti na dumaduma, pakasaritaan ti aglawlaw. Iti oras ti alas 7:30 ingganat alas 9 ti bigas. Manikod Lunes ingganat Biyernes. Makadkadwa tayo ni ka-partner Jefferson Narciso ken ka-partner Glorina Flor Bayudan dito'y laeng RPN DZRL. Anya pa ilang rorayon nyo karonda, agdengegen. Dinanggay ti Agsapa. Okay, ti panagsubli ti Dinanggay ti Agsapa Philippine Standard Time alas 8:55. Okay? Dito yung ating partner ti guide in wearing face shields. Avoid touching the front of your face shield when hantay gigaman kasi syempre yes partner DJT exposed. Exposed design. Always wash your hands before and after touching your face shield. Correct data partner. Touch only the strap or handle when putting on and taking off your face shield. Kasi no sa akong partner, syempre ma-DJ ko ti may kabil di sa na, okay? When putting on the shield, make sure that it covers the front and side of your face. When dito nga madingin dito ganat ti partner, may tsaka mo no kasi ganat ti mo lang amin mata. When taking off your face shield, remove it from the back by lifting the handle or straps. Keep your face shield in a clean storage space. When kena alcoholan tayo ay partner tapno tuno malpas ting usaren tapno ma-sanitize. Yes, ma-sanitize. Ala partner iti mauding gundaway basta man pengar data power interruption notice tapno papakamuhan digiti kailyan tayo dito Ilocos Norte. Paramit into bigat gagayem ken kakabsat August 20, 2020. Iti areas affected whole area of barangays south of the river establishments River Mount Hotel and Restaurant Omnico Natural Resources of and Santa Rosa National High School. Areas affected Sitio Patad of Barangay 7, Itimit Iliti San Nicolas, Barangay 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, no. Sa ang karaman 25 gagayem ken kakabsat. Ken sumagmamano aparte iti Barangay 2, 3, 13, 14, ken 15. Iti met iliti Paway, Sitio Surngot of Barangay Suba, establishments, San Nicolas Municipal Hall, San Nicolas RHU, Black Nazarene Hospital, San Nicolas National High School, Main, Bingao Campus,
San Nicolas Public Market, DPWH District 2, Venby Corporation, Pasyon Barangan Elementary School, Barabar School, and San Nicolas Water District Pumping Station. Cause of interruption, relocation of poles affected by the DPWH road widening project. For concerns, please contact the 24 hours hotlines Itimet Bilda 0917-800-4632. Can Itimet Smart 0920-959-4632. Can Itimet Landline 600-4632. Schedule gagayem ken kakabsat ket 7:30 to 8 o'clock a.m. 30 minutes ken 5:30 to 6 o'clock p.m. 30 minutes switching lang po gagayem ken kakabsat. Digiti kang runan nga napan tinagsasarita ni tangal daw da kami ti makadkadway Lunes ingganat Biyernes iti oras ti alas 7:30 ingganat alas 9 ti bigat da kami ti papagayam yung Glorina Flor Bayudan ken iti partner ko ani Jefferson Narciso para iti Dinanggay ti Agsapa. Manen kablaawan ta kayo sa Dino Manapaset ti Ilocos Norte. Philippine Standard Time alas 9 iti bigat, iti aldaw ti Huwebes, ay Miyerkules. Dinanggay ti Agsapa. Karon